Na nacionalnoj konferenciji Šampioni lokalnog razvoja, koja je održana juče u Beogradu, proglašeni su šampioni lokalnog razvoja 2018-2019. godine i predstavljeni rezultati istraživanja NALED-a u okviru projekta koji je podržala Razvojna agencija Srbije u cilju izrade preporuka za jačanje kapaciteta i kreiranje mera za podsticanje lokalnog razvoja. U kategoriji privlačenja investicija šampionsko zvanje poneo je Niš, dok je vice šampion grad Vranje. Prvo mesto u kategoriji podrška privredi pripalo je Šapcu, a drugo Staroj Pazovi. Najbolji u kategoriji servis građana i dvostruki šampion u drugom ciklusu je Šabac, u pratnji Mionice kao vice šampiona. Šampionsko rešenje u kategoriji efikasna uprava ponudila je opština Bečej, dok je drugo mesto pripalo Vrnjačkoj Banji. Kada je reč o kategoriji promocija turizma i kulture, šampion je grad Kruševac, a vice šampion Loznica. Priznanja i sertifikate nagrađenima su uručili potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, predsednik izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić i direktorka sektora za planiranje i razvoj RAS-a Ana Žegarac s predstavnicima Radio-televizije Srbije i Udruženja novinara Srbije. Priznanja su uručena i novinarima, pobednicima konkursa Reforma lokalne administracije u službi ekonomskog razvoja, koji su realizovali NALED i UNS uz podršku Razvojne agencije Srbije. Sertifikati o uspešno završenim obukama otišli su u ruke 50 žena, članica zanatskih udruženja iz Čačka, Leskovca, Loznice, Šapca i Sremske Mitrovice. Veštine koje su stekle pomoći će im u obezbeđivanju radnog angažmana i plasmana rukotvorina. Prema istraživanju NALED-a, više od 2 investicije godišnje privuče tek svaka 8. opština u Srbiji, dok manje razvijene sredine ne propuštaju sopstvene potencijale kao priliku da nadomeste manjak ulaganja. Rešenje za bolje rezultate trebalo bi da potraže u jačanju uloge kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i osnaživanju lokalnih zanatskih udruženja. Podaci pokazuju da Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ima čak 88% opština i gradova, ali nemaju dovoljno visoku poziciju i autonomiju u administraciji kao ni odgovarajuću ulogu. Uz to lokalne vlasti nedovoljno komuniciraju s privatnim sektorom. Privredni savet ima samo polovina samouprava i tek svaka 4. anketira privredu da bi saznala njene potrebe. Istraživanje je pokazalo i da veliki neiskorišćeni potencijal leži u kulturnom nasleđu i veštinama nezaposlenih žena koje poznaju tradicionalne tehnike i izrade rukotvorina. Dok je izrada tradicionalnih proizvoda drugi najveći prihod poljoprivrednih gazdinstava u Evropskoj uniji, kod nas je više od polovine žena u ruralnim krajevima formalno nezaposleno i 60% nema pravo na penziju. Uz obuku i brendiranje ponude u turizmu, udruženja koja su učestvovala u istraživanju mogla bi da uposle više od 500 porodica na poslovima izrade rukotvorina. Lokalne samouprave treba da obezbede prostor za rad udruženja, pomognu u obuci i nabavci opreme, repromaterijala i pakovanja, zaštiti porekla proizvoda i prodaji, otkupom rukotvorina za protokol gradonačelnika ili predsednika opština, navodi se u preporukama NALED-a.